Amokera nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ngiteka nwithirite uri na rukiri ruru ega ntere cionthe iria witite na mbere na gukenera mibango yetu ngugwatugani twithirwe tukithuja na gutegera ripoti cionthe chirikite na gutukinyira aja ndene ya metha yetu pambitaga Dennis Mutuma Muthomi. Tuamberie emoko makuma gicigo bunge getigane East nera mujumbe wa Nterezi Mheshimiwa Mporo wa Bore ntuko ya corona arethirwa gitithia na mbere ndionga yawe ntuko ijiri ndene gicigo bunge kiu moroto zure gutigira na kwaranire na Karima ntojagie mbasari ire chikoza chigitumika kire macukuru akiareka gita na kare arari ndene ya wadi ya Kiguchwa na Kinyamuthara. Mporo Abore nethiritwe agikira wirane aciari na nkuruki aritwa ati agatigira uria mbechi ithi cia mbasari kwezana nichikwezanwa na njira iria kubatara na muntu onthe akethirwa agitetheka. Nkuruki Mporo nethiritwe akiuga agatigira na gukirie kithomo ndene agicigo bunge getigane East aria guti mwana ukethirwa akingwanja nonto bakwaga bisi ya gwita na mbere na mathomo jawe. Ntuko ya mbere ya kuthurania form Chembasare mubunge weshwa mbunge getigane East Mporo wa Bore na lungwite wa Kiguchwa Muthara na Karama arakeriria aciari na aritwa bekirite wirane gutiri mwana akethira geche mbecha i Chembasare. Antu baeri eje timbwendete nendaure ngabutira ngwe utuko nambi na muthenya na ndenda obwira Mbasare ici kwaria mundu wako yoria otenyo nomwe ati waome ngai mwathani mbia Kristo na ndabwire ngabura sibia manira lazima kwenda kana burage awe mwitonga wina kiugere na we nyumba nijoga wa Mporo akuranga Mbasare ndendo agireko utenga ndawura into byombe ikianine kubiga ndwado ikianine muthenya barikisi we yo tume laini mbange badatia baituma ojeni wangu badatia baituma lakini manzo haya alikuwa ya nyumba atengo ya ndamazua kwa bibio tulenda utengile barenge tulenda wangu mwene we kianine ubange laini yaonge we mwitonga mwitonga we yareko na ojeni muthenya muna bobo wite na bonde bakethira bakana nwekiro ya nibo mbecha ii no tuoka ithira kya winyingi kiri mwana orongi ai hukuma aya na Mbasare mwaka yombere akuruve yako ya batano bamwira batu turaya wangiri 50 cia Mbasare batu turenda utwa mbecha ira turaya withirikari ira irarikuo Mheshimiwa abachokeria abaira mukuru akiakura mwate akana yo muchie akiakwithena mwana umwe mwana ya mwate uraiwa mbe wenka akiakwithena baile bari ya nusu akaithena bana baitana maitayana akaithena na ikomi tusilaisi toile aitwana ambira abaira no tutiane na dharimina na kithumba ateona kana kanda kana kamongo ateona kana kauta kithakene aibaira Mbasare bonde selele bana netie kenda na batiane bonde omba kukoma Mporo na rigiro mpi na bana na obai wikuo basoka saidere ngibanjira kubanga orongo akwenda obure wari kure maoni na Mheshimiwa Mporo alwamia abugaire mbiese sindi efciana botiana kana oyana baile wabe ngiri 50 na abubutu ekithakene abugaire bwinde oyeni Mheshimiwa Mporo ibokwenda kwero bokwinde pesa ciana botiana na rongo barabe yano tubaitere kubanga kibindi kila babangaira na abake yakyo pe ababukatia bubaire ibokumenya mathabu tigani istirware nana ngiri 22 okiakoya na ngiri 15 bandesu wabangiri yele milioni 30 okiakoya okoya ba university ngiri 3 wabangiri 5 milioni 15 ikiakuringaniro milioni 45 mbesa cia Mbasare milioni 40 mbesa ikuthira kana itavira bongora kauma ndevu 5 abwire akathomethia na utheri bumuri na akauma mbecha tiari bethirite bakenonto bo ni kuretera utungataga kwina bo baikwi bethirite bakinungara mainyingi na muno baikatha Mporo wa Bore ni kureta weru kiyo ya Mbasare wani kanda wego mno nonto Mheshimiwa wetu Mporo atite mwana wa mongo kana wandra na ananakiana bonde atite atore anto bonde nimbi ni achore bonde loita badale ndi kula togua
turuwa wantu wetu uyabura kuona tuendete mheshimiwa Mpuru onto ni mtu wa maendeleo nonto mtu kuona kuma ekuya ndemo ya lokete ibo kona lokete loi baba karibu itu kuendele na itu kuibua twaneri we kuona areko na obibo kadembo kwa wine roho ya tene one to ora na tote orua babendele ou chiobi ou bunga kuona kanena na to nawe utuko na modanya nami a basari 100% na mangaya ukiranende yare nana 65 ngende timana ile mitembere ni kwera urongo wendere aria ni rutarene ro kithomo na turene mwarimu ingomana tumaretia uwe ingomenguru teteche kithomo wikitio ikiarimu kine safari Muthia Mpuraburi wite kane kaitaka kurutira karibawe ngui na titare kumba kwithira kiringa siasa kaitene ka akiamukana siasa rwa tithite na mbere siasa champathonde na gicigo mbunge ki serikali ya William Samoei Ruto karibuni Meru tujenge Meru tuko na bo siasa yetu kwa siasa hivyo asiambivyo maendeleo kana kwa tunge siasa all the way tunge siasa siasa dile na imendeleo wewe Mpuru mtu abori wewe wewe watu makura watu tambasari ende watu makura watu wakata stima ende watu makura watu wakaidi chukulisho sio nde edaga aka kuna wembo ngero we etanto anu kone watu tunamego mwata mulingeke mure ona mwike ayurao mwike nduluma netone mwike abambo netone mwike kinangaro netone mwike kuvero netone mwike lugavirwa netone mwike lailoba netone Mpuru etamaburwa netone Mpuru ndendo wala simia maendeleo kwa lazima inawa uwi ndio kunyakanywa ka Ripoti ya Meru TV kumatiani betanda msimuturia wa Virenja. Kiri ripoti ingine ati MCA wa wadi ya Akithewiti Kenneth Mwenda Ithiri amwena muthoji wa siasa na nkuruki muthomi wa siasa Oscar Mutugi ni baoretia Meru weta na mbere na kugwata mbaru Rais William Ruto kirika gita karagatigere nkuruki ne bethireta bakiromba rais gutigera na kuingia mawirene jonde jara ethiritwe agikira akari ni ara bethirito nande bakiuria Meru gutigera ne bakuwa rais kanya kagwita ngugi na nkuruki ko baromba ati bethira bena gitio ke rais agita na kara eregeri kwamberia ndio ngawe ndene account ya Meru kuma ntuko ya rojo. Nawe Mwenda Ithiri MCA wa Kithi wa na Oscar Mutugi muthomi na muthuji wa siasa niboritia Meru kuendelea kugwata mbaru thirikari ya William Ruto nikenda mutongeria uju akethira akibaretera witi na mbere na kagita ga siasa ga kinya bakethira bakigita na kinya nkuruki kugwata mbaru urebe kethira bakienda. But for these 2.5 years President wa Kenya William Ruto na Deputy President Kithure Kindiki ibo tuinabo kinya tueta nara utibitu atatu ka biasa tinao benda kwaria uma na kabambira antu betu uma eitara kinya na siasa Amiru batura naba kwenda twitira barasa tinao no ndo ithirikare turingirite kura turi Amiru no mwanga tumbe o fight space tone maendeleo kenda Meru twikara mzuri waita mndu eta kuira president actually kuira president kana kwaria muchamanio na yura ikona nyakatuta ketha na tureterete katuretere teo ndi president arara kwa muntu wa kuinye tandene kana bingi after miaka 5 rende tubamakire twere president no atwirite onao wathithia no atwirite onao wara kuthithia so tumenye bro tukamwa turi Amiru. Meru nizikene na kwithirwa iri na political maturity na tuize kura ira tiaringirwe akariba Meru baringite kura baba ingi sana pagi support thirikari reku na rais ura weku kithiro kigintu kia maana sana ba exercise political maturity yu ya kwithirwa bakamwamukira ndene ya Meru na kwithirwa gutena gituma na ure okethirwa atena kunganirwa kura teka tikuringwa kiumia giki
kura ikaringo mwaka zo 2027 urokethirwa ena any disagreement kana kigaua zekatenganiri thirikari ya Kenya Kwanza ibetere kithurano ora baringire kura 2022 bakionania kumugwata mbaru urokethirwa atanganirwa baigita riu ni expectations ira ari nacio then baka exercise feelings you kurene. Nkuruki mutongere wa mugongo President William Ruto nethirite akiewa mataro akethira akejana mawira ne nkutho na jo akarema gukinyaniria ki munene wa Nthiguru nawe zora twariria atongerie bangi nethirwe atiku concentrate na kuweza na mawira ne zangi za Meru ni ontu mawira ne zaza izo za kuiza kuingia kukatwika na ndi gutizo za gakinyanira kabaezanite mawira ne za makai kana kinyethirwo tizo akaezana za Meru indi kwithirwo kuna commitment na goodwill ekuthiria mawira ne zara zaira ezani ukanyumene kenda imutethia kwithirwo akiganua na akari na uga gintu kia kinyanira kukethirwo kwina agreement irio na antu bakuona gintu keuga igikuthithwa bwe bakenda bwe 10 atongeria baba nande ni bakuga na Pamero bakethira bakibuta ngugi nyuma ya ngwataniro ya mutongeria wa mugongo President William Ruto wamwe na Raila Amolo Odinga na game broad based government na mwanka kwa mundu kan displace somewhere so president and the president antobetu para vai CEOs wa para status na tongoria betu para Meru para vai kuntu mwanya in the government bakihakwa displaced irero mbara yakwa ndimo ndile ndimo tongoria ndene Meru bakihakwa displaced non to broad based government non to kondo turwe kethirikari tawe ndo tuburizo turwe kethirikari on to me supported nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Kireriboti ingine ati urare munini wa rais wa Nthiguru ya Kenya Rigathi Gachagua na oretia rais William Ruto kurekeria miradi onthe iria ambirire ni rais wa bana wa Nthiguru ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta kagitene ukau Gachagua nonenie gwetara mbere na kuthombia Ruto akiuga ati gutikio ethiritwa akigitira antu ba Mount Kenya tiga akikubairia magita jonthe mutongeria ujo arite jaja onde rais Ruto akweregerwa kwambiria ndionga yawe nteresha Mount Kenya muthenya jana arua akeregerwa kinya gukinya county Meru kuma ntuku ya rojo. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa Mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani? Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Lakini usikuje kudanganya watu ya Mlima Kenya. Ati leo jioni ameita Inoro na Kameme akuje kudanganya nyinyi. Mutamusikiza? 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 Ni modo wa maheni katu wa maheni. Ni wa maheni katu wa maheni. Watu wale orahena gia. Leo ocharia digo ingo chagwe kata. Nidake na modo wa wagige. Tovye na bere. Tovye na bere. Tom Yogwo. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Aende asiende? Asanteni sana, Mungu awabariki watu ya Wangige. Thank you very much. Ndene ya gicigo bunge kia Tharaka muno ndene ya wadi ya Chia Kariga Nthande Mwanki na rumuri rwa siasa nironekene gwetana mbere na kuongereka ni haria bamwe baria achore bakui ba MCA wa Nterizu jikene takenywa ZM obonekene kumwebera na gweta rotere ruregani omwe wa antu baba ni wijikene ta Pastor Mwathi Kanugu uria wa thiritwa akigwata mbaru MCA kinywa kire kithorono kithiru aranande pastor ojo achumiritie na kwambiria kumenerio ritingo gebo MCA kinywa ZM akiareka gitene kara kurena arambe ndene ya kanisa ya mwijikene ta mitani Pre-House Catholic Church naria Mwathi arari mugeni wagitio nethiritwe akimenerio ritingogi bo MCA kinywa akiuga arethro akibangani into kana agika mawira ne ende akarima gwetana mbere na koja ingia ndagara waigona nore na report yu na njira entariro
kuibwa shirika makanisa ya metani prea hotere wandia chakariga batakane tembiso mwadi na ringa kemenyekana regesi atatakani ukerekea thoki arambe ya waka kanisa. Kuga buyete osapota waka kanisa na bwatinda bwagura into bore abuinde na butiagura bitira na bibi bitigere bya Kenya sendie muno ntono atuete kya thoki aga kanugu norare umo wachore bagu bebe mzie wa chakariga Kenya sendie mkeresera chakoroga ke muthongutha Antonia Kioria kari komo watambaru keresera cha mwanga wangiri chere mirongo ena mugwanja kuthuche giti giki tikuromba kirai kurombwa iba mutua kirai kurombwa iba uchuruba mwanki ndienda giukina sendie muno tuno twapera wira gitata yani kina bata na iteke mutono tutikariku kina bata na gitege uchuruba mwanki no tutikage gitini na baba wetu bakamachi na baba bangi ndienda gitekera kina kinywa sendie mu nonto noe wambenirie ndari ngoko kebwera ndurera ni mutoyo bwambitegia kawangware arabo munengera mbio kura ende ndienda kuyukete kunda mwere are mwingugi yokegiteke kena sediamu muntu amenyekanaga na kira kinini ari nakyo muntu amenyekanaga na kira kanini nako muntu akerutaga tithiraga lakini mukono na thiraga mukono na getagata na thiraga thiraga bakwa mukono kera iketo minkwanda tene ndianda mondo tene kenda ngakena tene na kenda tokena kere kenoru na kenya kenoru na gintu kere enkoro kiakiwa wati ochinana na biomeria le chinana na orare kukagitani gaga nonto noare meto igwira ana baba ngira bo beto bakuromba kura nonto ndenge wanere nini tiuraga gwa nega utawera enwenge ya getata karo kare wa uru kiugagera ndare kiago gena rugo ya robe tiata rogo bata bambo kwera yes nonto ngombe ndengera nkoronere yagwa toto nina tutonyima na gato kuragwa ende totwere na baraba kadura wimenire badure seneta badure ngabana badure kyonde kya bakadura chabweria wantora awa ukaraganwe bukeya nagira bukenyunya atena rukono na atena kana na mugongo no rikwe no weto gitekia mbio MCA kuma gwandia chakariga gechigo munge kadara kanke ripotera dera family to kapitan ndagara waiguna tukirakana na ripoti yo ndagara wegona twerekera monka gicigo bunge ga South Imenti ni ara mujumbe wa Nteriti Daktari Shadrack Mwiti abari na MCA Martin Ikome Makasi ne bariongerete kire gituo gya stima kera Rais William Ruto eregeri kwedra agikirongera ntuko ya rozo ni ntuko ya Jumatano ni ara tongere baba barombete akariba gicigo bunge ga South Imenti Central Imenti North Imenti wamona ntera mwanya gutigira ndeba kumira nikenda bakagwa tambaru ndionga ya Rais William Ruto. Jeff Wagetuma narukonoru nawe mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti wamwe na MCA wa Nkwene Martin Kome Makasi na atongeria bangi Kathumba ni bariungirite gituo nakyo President William Ruto akethera akija kurugora muthenya jwa Jumatano na kinyankuruki kuromba antu bagicigo mbunge giki kya Mara wamwe na Central Imenti bethere bagichumiria na namba nene nikenda bagetera mutongeria uju au ken Jumatano bumire boya tukaribishe president wetu nonto into tabibi yote mtonge ombotwa antu betu nyatu wala katwalega orombotwa ni president ra president ejete antu taja agethe na mantu jange ja maingi jara ejete guturetera ja gukurukira MP wetu Dr. Shadrack Mwiti mantu jara tindo muromba itugwiregira kwe jange ja maingi agaturetera na muntu omboturetera mantu ja ni president wetu William Ruto so ntukuga tumire tuje tukaribisha munene wetu aturetera into bieto mantu ya siasa ikando mantu ya siasa ni 2027 bai ne gitara yangu na bionde bila tukureterwa ni thirikari itugwa appreciate kwira antu ba South Imenti na atori betu ba Central Imenti North Imenti na Mara beje twetere mutongeria wetu tawe William Samoi Ruto ntuko ya Jumatano anto bakinye ba idainya
nontu akethwa ari aja thaa ithano na bagachererwa. Twigue tukenete muno tukaribise president wetu na mbuge maendeleo cheto ya South Imenti president William Samoei Ruto ugatwa twarete manto mainge nontu kiatho giki igia kwija kurugura substation yeji Nkuruki mutongeria ujo na kuga gituo giki gia stima kiarike gikurugurwa. President William Ruto akambiria mutaratara mweru jwa last mile connectivity jwa kunyagia mainya ja stima untu na bubu kethira bugitethia nene kiri gukura kwa gicigo mbunge giki na choke AFRAG last mile connectivity area antu baba ingi bakethwa kiona stima ni project nene muno na njai nyingi igekwa stima. Twirigirite president wetu eja commission rojo nontu ni aki na i tayari so ikongera power kiri antu bairia eje South Imenti Central Imenti ikethe kiomba kuongera power na stima ritura kuura rimwe ikenama kwajaga untu kanini na ndiketha kiomba gustabilize na antu bakomba kutha betu mera stima batina ugua ba stima chiomba nikura. Akirikiria mutongeria ujo na taririte kinya mirandi ingi kathumba ethirite akireta iria kuga ni gukurukira ngwataniro injega gatigati kawe na President William Ruto. William Samoei Ruto na twete project nyingi muno bwambe tutikurirwa thoko ira twere kimya kiathira ya Kamachege ya milioni 56 Center of Excellence ria gwakwa Nkubu na ratwererwa muno ntariki 12 mweri na jwa March na turetere DCC wa Bogeta kwa sub county chetu chio ithatu igojia Bogeta na Nkwene Mitungu bali na DCC bao. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kongena kuba mweba MCA bau kabere ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi baraba tombere kwethura bagishinda kura na ndeni bagwatanirite amwe na kugwata mbaru ndionga Rais William Ruto iria erigeri kwambiria ntuko ya rojo kagiteno kau kana ni bethirite bakiuga ati bakiromba Rais William Ruto gutigera na kureta witi na mbere kana maendeleo ekiri ndionga yawe nkuruki atongere baba ni bugeta ati Rais William Ruto na abatere kurikiria emwe miradi ira ithiritwe ikirungama ntere mwanya she kaunti ya Tharaka Nithi na nkuruki kaunti ya Meru nikenda akari bakethro bakiona matunda cha utongeria bwawe barabara ma MCAs mianka ya kumbere ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bebumirite na kugwata mbaru ndionga ya Rais William Ruto amwe na munini wake Professor Kithure Kindiki ire kwirigirwa kwigwere ya muthenya wa njuma kiumia giki promisirwe ni our deputy ni agaturetera president Tharaka Nithi county nontu wa maendeleo uko gwetu we are in full support tukumwira mirango yonde ni mingole au Tharaka Nithi county nikenda turetere goodies kana mauntu mara mega akethwa tureterete turiuga president naye na tukamukaribisha na wananchi bamweterete muno utiumba kunenkera bagu condition cia imondori kwaga kugaira akenaga gwa mukenera iria akurumia kanyamu kanene kwa gutio turi amwe na president Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha bakiuga ibagwitegia ndiongeno ya Rais William Ruto amwe na munini wake ni hakuingia mantu mara monthe banenkere munini wa rais Kagita Karaba komanite noe Kareni tukumenyania atureterete mauntu mega mara monthe twanenkanire rire twari Karen project ya Tharaka Nithi county kuma kuria Tharaka kuja Mara guka chuka igamba ng'ombe kwina project nyingi ile istoete na turenda gwitikia munene wetu auka alije na mauntu mega na tureterete mauntu mega na twe nyuma ya deputy president kabisa atwile buria tukumuma nyuma nikenda project ile diekiritwa Tharaka Nithi county kana ile jieriretwa igekirwa Tharaka Nithi county ithi na mbere arakinya bonekanite gukanukia bonene baraba kuga Rais William Ruto atire na uthingati bonene ndeni ya Mount Kenya na kuga ntugwiraga kinya Tharaka Nithi mugongo wa Kenya ukamenya Ruto ni mwende Mount Kenya president na support ya Mount Kenya ni kwiro na tio turi Tharaka Nithi turi part and parcel ya Mount Kenya
na itukuga president atikagĩa na wasiwasi twigakinya 2027 tukegwa twinde tukina mbobo yemwe no kutwerekerete kweveria tio tutiye mantu mambesha tuyi maendeleo na witokereswa kiro ukanenkerwa mantu mambesha tutiye wanaletwa ari Karen gutie mbesha tona araende barutite mbetwa kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kwibumiria kwa wingi muthenya wa Njuma na kugwata Ruto hamwe na munini wake Mbaru. Karibo ndi ba Tharaka Nithi kaunti tumeni nikenda twetera mutongoria wetu wa Kenya ta William Samoei Ruto twije tuthikirie mauntu maria tureterete mega na itu twithwe twigwatite wega nikenda mugeni akenaga nuntu bwa gukongwirwa tukongwira mugeni wetu. Koguo nikiromba antu ma Tharaka Nithi county mara mangegwa mena intention ya kwenda kuthukia kiatho kia president. Please twina mwana wetu na ndio tulithie kariri ni tubateithie kuwa tukimusupport for now. Na wananchi iba wate president njara kenda maendeleo maingika matingikaga na kunenkana ya conditions munene gake nagua na agakena taboroke na gia ba ukenda kugira kamunda. Keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Kire ripoti iyo ya kubangira ndionga Rais William Ruto na bwakari kuma ntereche Gembe ni bashumirite na kuga ate bare na wegegero Rais William Ruto arionga nterizi akethero akibatikira miradi kathumba ire bakethero bakemurikana nayo kulingana na karibaba na mono barabo metekirendo andache Gembe North ni bethirite bakiuga ate bare na wegegero na nkuruki bakiromba mujumba wa Julius Teitumu kwethirwa akiaria na Rais nikenda bakongerwa kambi ingi ya polisi nterizi araba kuga ukaria babo kethirwa bukiongereka ni ara karibaba na ndipo ugite kwa kagita monone bethirite bakithangi kwene maitha barabeta na mbere na kubaira ng'ombe ciao na nkuruki kuthangikia kurubara bakurima miundene kintu kirana ndeba kuromba Rais gutigira na kubatetheria nikenda bakaigwa kinyabo bari na ukaria bukongana. Norera mutongoria wa Nthiguru Rais William Ruto ererio kinyantere Semero kiomike ende akariba ntere Semero nibaumirite na kumuromba ombe kwithira ikinya kuntu kuna thikiri mathina nkabo yara yombete kwithira yakiangaiki akariba kuntu na muno akariba ntere cia Gembe North bakiwa bo munkatha ini bangaikiru ni mantu yakoni kwithukirwo ni maitha ntuku kwa ntuku na kwiyura ng'ombe cio na riu ende bakioria mubunge wa Julius Teitumu ombe kwithira kiromba kambe ntere Rwanda kenda kinya ekuro tekethira bakiangaikwo ni maitha na ng'ombe sitekethira sikiywa. Karibisha Rais Meru wetu na aibwe karibu tumukaribishite mwambo yoto wa mbere ni kwithirwa batu twathamire micie twathama kinyange kuru batu tukandociara na ngatwaciara bariki tuende tukumire mwithwene yani Rais yake akuya atokere kambi kubwa nonto yo amwadi wondi nonto no yomba kuura maitha ya kombo nonto ng'ombe cieterera thira kinyana betu batithoma batu twende twatokere amwe na batu Rais yake akuya iromba rakora mbere na atokere kambi nene kenda tumbocia rotugo tutaciara bariki twigithakene mwithwene Rais yake akuya abwira o MP na rombe manto 10 wo tinje wenda kuromba ndikithie 20 nonto ntoreku ne mwicho yo borona na ne thinene baba ange onto baimenti bate thinene wo na mathina yonthe ende wo itakumama ita ulaje metho yaku yo yele ukimiana baku bakwangaiga ibakorera Taitumu no ndamuromba ere Rais thina cietu cionthe na rikane thina cietu atuthirerie ndawa na nimunda yetu na aratutire kwanya turima ni chabuta ne ya turirie security yo tukaria ndio Rais arikenda kuya na tubwithiria ontu batatu tukirikana bra tuthitheria ng'ombe cionthe nietete na maitha ikathira tutena ng'ombe micie kinyanga kuru nietete na maitha ikathira ko batu tutinao tutiunga nao antu ba Embe North tukwenda kambi ya training tureterwo ng'ombe cietu yetaira nikenda ciomba kuingilwa ikare mucie oriu kiria biashara bamira na arimi ni bamurite ate nonto no weta kethira kethiria makatel abati kwethira kiya Meru haikumenya ukandana nabo. Karibu sana nonto karibu ikenda ukomba utonera mathina ya mutuate Igembe North kana sub county etu tugenda ukaribisha mno uturitira ngwera ira wawira ukarita
ya tayoko torure andam kana to enjira ndam otayoto kuingesia mauri ya mira nonto mira no tuthomethacia na mira no endelea to endia mbere bitu goromba raisi ajua ya gogo eto mero turendere yitethera gutakate osusi onde cienau kenda tumiagoraniria no kage ya mira eto thogio twira tendre ende bwana nto bamana ito bwithiru mira eto nara magate osi yarutwe beya na esalama kenda tumiagoraniria no tuto eya nathie maketero yonthe ya mira kenda matwe tuminya kenda mbere eto yeminya kubua ibunkuo uoi mwesimiwa eya na gisa makatero yonthe ya mira ya kuthira. Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja Atore ontere oyushe gembe ni ate DCC wa gembe North Samuel Kiarie na thire to akiromba aremi na koboria gutigira mbeu irepa kugora na iria nira ciagirite nonto kuri na mbeu chimungwano no iria biashara pamwebete tana mbere na kobenderia nera na ndibarombete aremi baba gutigira ne bakuthoma mbeu izi na nkurukia kirita mukana jo murito kiribara bonde bagwetide na mbere biashara ya kwendia mbeu chimungwana no aturoka gwatwa akethirwa akijukirwe tagarere rito ereke watho murethi wapa na rugono rumu DC wa Igembe North ule wijikineria Samuel Kigotho Kiarie na rikitie kuria arimi egitenere bakwanda mbeu mundene na bagwikinya mandukene wamwe na thokone kugura mbeu ni babatebu gutegera imbeu iriku kana mbeu muthemba yuriku bakugura. Ni vizuri tuelewe kwamba hao ambao wanauza bidhaa gushi wana take advantage kwamba mtu wa kawaida saa zingine haelewi certified dealer ambaye ana deal na hizi mbegu. DC Kigotho akiaria na rikitie kuga ati mbeu ni ciithiritwe ciku mbeu itibatirwe cia mugwanano iri kwendwa ni biashara bara batiagirite na arimi babati kwimenyera na njira inene batikeje kugwa mutagone jwa kugura mbeu imbi jore bagwirire mutagone jwa fertilizer ya muthanga. Na naamini kwamba tuko na certified dealers ambao wanauza certified seeds. Tunge-encourage wakulima wanunue mbegu zao kutoka kwa certified dealers, na pia wakipata mahali popote ambapo panauzwa mbegu ambazo ni gushi watupee ripoti mara moja ili tuweze kudeal na wale ambao wanajaribu kusambaza hizo mbegu. Arimi kinyabo ni boritie arimi bangi bethuro bakimenyeraga bagwatite mbaru miario ije ya DC bakiuga kwina mbeu imbi ci thokone ni barikite kuria arimi bangi mtu akigura mbeu kana riri kweja no njirene na menyerage ni mbeu ya muthemba yuri kuiji agura na gamitega bwega. Bora lale bokona ya thai kore mbeu era umere nge fake mbe ampempere iyo sokia mwananchi nyuma kani yo muki iyo ukiria murimi fertilizer era mbe era yo sokia mwananchi nde kana ni yo mukiria uba tu manto yo thate yo kuona ya kunyelia mwananchi wa Meru aitu te itara yoremi mbeu ko ya ba tu etura thai to stoketanio no ndo mbeu era kirangi mpempe igwe ya cia kirangi na murachi ngaje mpempe yuka iguma na wananchi bakibuthairwa ponjari na ngaji thirikari ri gwitwinio ubo biashara bakubwithia ti kwende ithini wananchi bakuritira ngoi biashara cio betete ugumia ke thirikari kintu kingi kira kiunthuria mpempe cio kare fertilizer antu banenkairo muramu bagerwe tibo kaande achuo na no muthetu nenkeri kwa twika wongo iro kurita ote machiara ote mbithina. Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe Kangeta. Kumania na ripoti ya nterecia Igembe North ni otuko kinyamuthia Joan Tato cietu ndachokera otoron kuana nchibanganitia za nkethuru angitonyera kirinkatheti cietu ndina nkatheti The Daily Nation na ndina nkatheti The Standard tuthiro tukuthujaga ngono cionthe na mono tuthiro tukitagagira rwaria rorari utuku rwa Rais William Ruto erigiri kwambiria ndionga Mount Kenya ntuku enaro geta kuraja nchokerete na mantu ndene ya magatheti.